e isi tūlanga whaingata whai fo im tanga luenga whalemai sa tere nisi o pura lango sa whai kon kalate whai fo me pio na whai nā e o mai le soe le ropo o whea wo iai ai fo nisi o mea i tangata lima tango e se tono tupere malo peitai e lava tātou te whaile te miri ni e lau longan whatu lai me tauna iai mai o lo whai pēr ma me tau mua alo iai nisi o lau whai ngaluenga e le o whamaoni i le tūlanga lea ona ea e le o lava le malosi o le tūlafono le pisasi nā tau te whai ai se whai unga tāra whengai ina ia tapu ai la le mere nei a po sir fie le whapea ua tau le pua malafo ai mo le anga inga mo le rumana e le tatau on whao wau pere me lea ma ua polo inai le mtanga luenga le pisasi e tatau no atu ia iuni ua teu le tūlafono le pulenga tangata whainga luenga le malo e langona le nganga whaaftai ai lātou lo tau sisia pēr tūlanga o le tūlafono mai lātou o lo whamaoni ma tau ave nei foi le so ia sa fai foi se fai unga a kapeneta to atu limo lo ia siri se tasum taupu se si foi tangata ACO was in tanga luenga ua whaamaoni ana so ringa tūlafono ia sa foi fai unga e re tai o le me te tau nei a ufa mauni so ringa tūlafono ona winga e te tau na vaaile a wala whaatino ai ia whai unga mo le malu puipuia awa e re tala whea ngai ma le whea i le tūlanga o e o lo ngāri rue whaamauni tau ave o la tō tiute i le malo ia e o lo tata fiti isi ma whaatafulu ia ma tūlanga le whaamauni ia ai o lo sa whanga pēr mea e te tau na whasao sao mole umana i o le tātou komisio tangata whainga ruenga le malo Asolo pe tatou ngase pe valu nisi o ngase o lo awinatu malo intia ato a fo i malimalanga al minista e ta pena nisi o whatulangana kon kala te fau o ta tala maile malo fiti mo le awinatu o tatou ngase o lo winga o teimi nei wa tolu atunu New Sila intia fiti la fo i ua a maile talasanga al malo saina ia e whata i taifo la tofa le ma o lo New Sila le aso le nei le fionga le minsta so e fo malo ina malanga komiti whapitoa o lo o e wa ai si whale mai e se atu nei lo whale mai e sa tatou iei mōmua ta pena i fo le veino ne tatou tangata i whafo o lo wha mua pēr tatou so e fo malo lo ina ia mal whanau nau te inga inisio fufuanga o man tatou tala noai a wā le wha le leia tili o tūlanga lava au unanga tonu o tatou so e fo malo lo ina ia ua Mae ona talalo ia tatou maketi. Tatou maketi savalalo i le malanga mai o le fionga li panemi o le mano New Sila. Fionga ia tuisinave o le matuatua. Ma le sona pasia lo ia el kapeneta ia lisio i latou e tauna au wai whaatasi to tono le tatou maketi mo le temire nei. I le vaai al malo o se tasire nei o atina e wa tauna whaatupu te leina. Ona e le tai lava ia me ia na whaagil tatou maketi. Ma talo sanga wa mai. Salo e whaalua ina whaatolu ina le lisi le na au mai. Na i leo latou na talo sanga ina ia le maketi i Savalalo. Ia le na ave lau tua lalo le kapeneta. Whaile me te tau na whaatulanga. First come, first serve. Il tatou mele sa i nei. Ma ave le tautinonga i tangata nei. Ia ina ia awal whapolea. E maua u malava avano. A leo wha solo ia taurumango tapenanga le malo. O le so fo ina pasi ai le whaataunga o le sifanua tele. O lo whaafsanga i mani maketi i Savalalo. I Fungalei. Perahim. Aore si afa eka atoa le i le ua whaunga whanoina le soa u whatawina le tato accident compensation port. O le whanua le nā wha eka. Ma le whanua lea tu lau lava le iei le sa leilalo le au vaai, le sa leilalo le au vaai. Ta sil nā whanua le uwha mautuina u tau ave le tato
Accident Compensation Board. O le whamoemoe, o le whausiaina o tātou maketi whaupopo. Ona o le vainga lena vai ei nei le mea len tūla i me le tātou maketi savalalo. O lo whatupu teleina i la tau pisinisi laiti. E mana o mia vanoa whapea, mō tātou whamoemoe. Ea o le sa whatunuina i le so le minista o elele, minista o le ACC, minista o pisinisi. Ea matatou nei na tapena, isi e tātou maketi whaui e lua. A mata na whatulanga le tapenanga i le me tāra whengai mamana onga o tātou tangata. Tātou maketi fo i lei funga lei. Ia, nai tō si whiawa mix wa alora atole mea. Maketi rena, sa ta tau ana tuu mo na fua lava whae le leanga. Te au funga la au, me ai whaisua, vegetables, me ai tau mwhamata ma me wapena. Peita, ia wa filo ngia atoa me tau lima o lava lava, whale o tiuru manen male mau mea atoa. O lea la ua manatu ai fo e ta tauna to e whai umar tūlanga. O le to e wha tu ese ina umo me nei. Me lava tau me tau lima, tau lava lava, me whapena, ave me tauna ave iai. Ala maketi lava ia i funga lehi. O te tau an tātou to e fo i aso ia. O le maketi mo fua whae le leanga tātou tano. Le whau tapena le tonu mautu mo tātou maketi e sa masangi whaitai o sa. O ieri whaamai mo e te tau ana tasi le spot e te tala le sa. A whapea la tapena u tā le maketi funga lei mo le teimire nei wha mautu ai loa. E reto e tala al tātou maketi re i le sa. Ai ave uma me uta tasi al maketi e tala. Mo le sa atoa. Ono leo e tala whaasolo atoa al tātou maketi i funga lei. O le whamoe moe, ina ia tau ave pēr le mamama le mata mo fio, leo e ili tātou maketi savalalo. Ina ia tau ave eile tūlanga o i e pei ese le tūlanga fo e re tauna toe la ua maini mea mata i tai, i pito le i tai ao sa. A la tapena le leile tūlanga o tai ao sa i tāle tātou maketi le i tāna tasia iala i o le maketi tala mo le asa atoa. O le tātou maketi le isa wala o le tātou maketi faulea. E ua whaatulanga ina sa loe tala ma le lima le tae au. Whaanga i ei kuka leo whai kuka e malato ume o meil bus stop malanga isa vai ma me wapena. Ia e se i tau le lima po le ono le fiafi. Ia a iai aso le vai aso. E whaere tātou le shopping. Le lai whapea o le tātou le shopping a le sfalele po le so tofi. E lani mena tala me le tae au tātou puni sifuru po. O whamoe moenga nā leo ta pena ile tātou maketi ina ia mawala ewa noa e ina i tangata fo ia i whaifa atau le fiafi ala iai. Fufuanga nā leo whatatia mo le nei taimi a wale whamoe moe ole tātou tau e veino me tau maketi a e watu le tua lalo pa ia malama malo lātou malava e fia maua ni avanoa a ngā ipe le official Samoa Land ia le stala lo ngoa ia i lalo le lisi i le tātou whasolonga. A malulua tu fo i le mau ese committee. Ono tūlanga iei nisi o tau sai lalo o tau suafa le lisi. Ia a sai a mai tau iei ai tālafu tu ua ele i mū tātou maketi. Ia leo tāla sanga le committee. Whawasenga le leipea. E le whapea la le uma wanoa. Ai whasolo le mele o tātou iei le temili nei. Tofu a wanoa malava. Ia maua le wanoa e whatulanga ai. A ua whai le whai unga le malo e tapena nisi maketi fau a wale mana ongo lo tūle mai. O le tūlanga i le tātou malanga le na malanga mai ai le fionga le ripāni mia malo New Zealand ia e velne ia wanoa tā ua e patuele nganga whaafitai whaapitosi o tātou watanu atoa a moa o wale pa iai a inga ma lātou tama mo lātou a inga. Ni so ngā tū mō mapule, tu au ma lātou a inga le taima le wā fonti. Ia, ma si o tātou watunu a toa le tāpo inga mau, e me se fo i leo whainga luenga tutofi le tua. Ona ua tau nuu manuia le tātou taringa malo. E le lai titi le tāpenanga sa tātou i ele nei tōlu aso. Se tāpenanga te le, na se tāpenanga fo isa i ele talitonunga e tau nuu manuia. E i lawa ina i lui tau mwhawhi tauli.
ia ai whapena le soifuanga le ase whaiva no ma se mau mori le ngā whaaftei tele wei malmanuia nei wha moe tele tu tā ua sa mai tawina ia tūlanga i whiangainga wha mau malo ia le whiangainga le tātou wā ma le leo mai New Zealand sa malanga whapitoa mai ai le Minister leo ia ma le Minister tiute saingia tātou MOU te tele o le e umal masina nei wo mai leo to lima to ono mai New Zealand e ngā lua i tonu ntanga luenga leo so soni i ona vai ngā SS e lena saingia le tātou MOU ma le whalau te leina o le to mai suenga anga waa ia mai tu mai tiro ai pui ngar sanga le mu ai mai se le tūlanga o le whalau whasaina ma le tūlanga o le awina tūlanga forensic ai mai se fole in tau le leo tūlanga tau suenga ia tūlanga tau tulengina ia ma mea mwhapena wantanga luenga apena foi le whengainga sa whai le wā ma le tātou ofiso tiute ia foi na masainia i ma le whionga le i pāmio New Zealand tātou whengainga na e lua tu e main tātou scanners le leik ia tu e main i tātou taifau le leik ia ma tala noa whaatasi le puipuinga i le malo New Zealand tātou i nei Pasifika na o tau sisi latu wa matano mai wa mauru e momori mai cocaine ma whalau wasaina le Pasifika ai whaaftail malo fiti whaaftail malo tonga lai matala ai ala na matala langa lai leo mai ele e forsa New Zealand ala fo e mataitu mai isi border salato ia mea nga i mai atato e whaui mai South America e mataunu mai e nei whaui atua i nei Australia ma New Zealand la voi la pui New Zealand ma Australia langa o le channel latu nei atato mea no winga e taun tato pui ai ua tā pena le tātou whengainga whawao malo tātou Treaty of Friendship ia e le lai titi au te le iloa ia nei te ua le maua e le ai sesi atunu o le lalolangi o iai se whengainga ma New Zealand e pei o le tātou whengainga le whengainga le wha le wole ma New Zealand I don't know but i lau mai tau ma lau vai e le eise atunu o le Pasifika o whai ele mea lea ma tātou eise mea o rono winga e le te tau an tātou whata malai le temiri nei o le ua toi o mai New Zealand ma wawe fo il tāsanga o tau toi teu tātou whenenga lea te lea mea toi teu ono su whata usanga e le iei mani teu mana whai o tele me o tutupu le tātou wā tele me o sui o le larolangi tele me te taun tātou mana tunatu iei wa tau lon tātou tiro iei tātou whewai whaavao le malo ia peo na iei le tātou sangan tu sao iei ia o le tātou whaingo whien whewai nai tau si fia e maliu rol tangata i New Zealand e le tātere whatat tātere tau pule fo pe maliu pe sao whai pe graduation pe whai puiponga celebration po le alawa tau te o lava e o al tangata o vai ta pena tangata eo al mera le tupu e whain tā tele o no tūlanga ia e a vea isi tangata soli tūla whono isi atunu ia uta o tuem tātou whapeo le e tātou te soli tūla whono ia maa mea umana le uta pena e ala ele taunu mai o le whionga le li pānemia ia e tusa ma tātou mawhitanga le na whai tūlanga tau skorsipi tārsanga te whaopopo tūlanga tau skorsipi mo tātou tūlanga tau tolengi ino fo mai ma mea uma e foi sa whaari sa o lava iai e lua tātou whale mai le tapena o le whale mai fau tūnei mato ma le whale mai fau sa vai sa whaari e manino a ele whionga e le li pānemia whale mai le na whai New Zealand ta siva fituri ma tātou whale mai le o ma le temi nei le tu o le whale mai ma toa i whetau i le ma tātou it's a tropical climate hospital le sa i tātou Cute 7 ma le Cute 8 yaso ia ma wala uma lava nai whela wa sai whale whai lele whale to maiti a wala mena lape a tātou o le maintenance a whale mai na it was built to last nanga New Zealand na lato tapenanga uma le tātou health system New Zealand whain tātou tapenanga ma lava tūlanga
So se fo mai qualify le mai fa fo New Zealand. Tato nurse qualify le mai fa fo New Zealand fo. E la sa mai tal sangam fai lo mai. Olo yai ni courses le lei. E tau ave tēne fo mai. E ma fai na lato wo o tu langa lata i le fo mai. Ele o tele le fo mai. E ma fai na lato fai tala vai. Fai na lato vai i tu langa peilava o fo mai. Ele ai mo leva no il tu langa so ni il temine shoki o tato fo mai. E lau fatara noa tauna ini tatou teine tausi pasi le leila ua lunga tu langa o lato wola o ina wha le tausi soifua. E amata lona ave nei tatou tangata na ina ia mawhain so soani le teimine le tausu anga o tatou fōma. Ia, ma le tele o whaaftawa inga tala no tu langa o le awina atu o tatou o loa fua whae le leanga ngā whaiva ma mea mo whapena tulanga o tātou trade agreements le fo isa wha tera noa i fo. Ia, tulanga o tātou valele, ia, wa umana tau tino Palmio New Zealand. Ia tātou te tau mwhali tātou valele. Ia, e peila wana le New Zealand, Qantas, e Pacifica le, ia tātou. A wa umana o tau tino iei. O le mana onga a Samoa i nei. Samoa lo lala ia turu mamau, whai tātou valele. Ma o le purupuru lima le melea, le uta pena il tātou sao le whai. So e se lan mawhauwhaunga na, ma isi a mawhauwhaunga na tātou e mua. Taimine nei, o tātou madili. La tātou e whai company valile. A tātou tau whai sea o mai ek. Ia, o le whaaloto telefon na le tātou malo. Wai pe o aso ia. Whai ngau. Aisa, na le malo ana whaia. Ai se a fa pe mai tatu tangata e ia tangata sa moyo mai ala tole ni sira male Pacifica ma Qantas ai a fia lo tatu tangata ona lo le ia ai lo mai to isi situ el besel tatu varili ia o mana tu na tunga mo le fa foi ino tatu company sa mato fono e foi male ni sila ele fa ti tia le nga fa tai le ni sila la na le lava e tau tua sa mo pa wala tala no fa ia ile parmia ana fa pe lava e tatao e per pa o pasasi ia atonu le to e faise si ma fa fonga je spito al mele tato te na way service it's an available service mo Samoa America Hawaii Australia New Zealand o le fa mo autura na mo tato tapenanga ia le so foi ia na vel fa ftai fa pito al kabineta fa rurungo mo tanga le malo Aururunga o lato le tāpena, le tātou taringa malo, ia oe na fiar komiti whapitoa, aftai le tua, ia wa e malmanu ia le tātou taringa malo, ia wa le malanga mai le tātou malo whaolongia. Ia, ve fol nei ava noa e moriele nganga whaftai, tātou fionga o pia, ia pai elava lea walo sina, ma reina lepa, ma le foi whalo salvalasi, maru fo fal tolu fo to inga tu sa mau tu malo pia yon tu langa falo pe wata pau ma inga falo polu mori langa fa te le lava tu o fo no wale le no fo ya se montafa sa o no ya me se foi tu le tfonga pe fo le fiona li fai pule ya lima gram. Ia, no whawhawhengainga ona o le sauninga a tātou walo atu iai. A pena foi le whaalolo mawalunga e ala le toina o le tuampalpala ma le swafa o le fionga. A tu isi nave maulu mutotua ia, a tonu e eise au ngā. Tonu vo e eise tu langa le lei mo le tātou whawhawhengai ma New Zealand. Ia o tonu ua i manuia le tātou whamoimoi me uma. Ia, o le lava e whaasolo le tātou se lau lima sutala. O hi rei mōsan se lau lima sutala. Ia, pau alo le whai tupele le molo. Ia, nga tera now money, there's money available everywhere. Ai ma alofa taile on sai. A ma alo le whapalpale. E o vai ko ingisi o konga mua le lenga i pasiko e la walu. Ai wha ma alo atu le on sai ma le anga papale. Si o mato i tu ma alo le wha umanei. Ia, via le tua, nei fo e fa solo tu lava tu langa le
Fa o mai no le tuta ua ese lo wa mawai la tau sano fonofo i le palota. Oka se le ar rofo nei tanata i le mafau fau le rato wai ata tau firi ai sui tau wā. Ia, Elena tia e itu maroi na umane. Ai tasi ata i rua palota e vai. Au vile tu le te tu malo le o paloti. I sili ma tasi al palota n sili al palota. O sili tu i taile o fisa whainga palota. E vai wa pe fingi sui o le kuma o kaskokiri. E tato wa vaila le mentau fao i li palota. A le tere is palota e tafo so le leo e le stala. E ili tua nga whapena vola le palota le a sa fata mule na umane. Hallelujah va. Te le sa fata le palota le na tua mune. Uyo lea ta ua le fai mawa inga. No wingo lo mana je lo ngai fala la kupe kwa le skala. Eso i ko ki ora le anga whapena. Tau tuana mautou, ai si sira ta ua la wa ya tau. Ia malau si sira fa ta ua lo tofi e pa lota le iai tangata o le tu malo. Ia fa aftai o le ua sei fa i ule. Na luenga fi tai mo le fa aftai le fiuma le ripule o le tato whainga pa lota. Te le tūlanga wai o mai le so la tum watai. Ia se tūlanga silin fa tau. Ia ono le whaama ite al tato malo e mau o mai lato e re whaina le stala. Ia le tala le nā. Ia ini mta upu tau te fisa no mai ai. Tato wha soa mta le noa. Ia ona wha o welo le tato po kalame e talatu leva noa. Ano, sa ano? Palmia, whātaro whātu lau whiunga so amata me atu wai tasi lawala tu fsidi. Lau whiunga i le mta upu muli lava leo i le se lau lima se fulu tā la leua. To telefo i tu malo ua whasa fua. Ua manino uma ia tūlanga o tai ala sa whasa fua ai. Ai pawala mta upu fia tuli lua le whamanino ngā lau whiunga. O i la tofo i o lo nofasala i le wharipuipui. Le whapea e ngā waa fui la tū. O la ulaf si lau whiunga. O na pē le umanino. Po le atonu ale awala e mawhai e una. Tulau. E mawhai e una maua i la tū ne i ala tupe. Pē arusa o ia i la tūwa e ai fui ia te i ala le wharpuipui. Pē alu i la tū ainga. Mos whamanino ngā lau whiunga whamunmuri. Ia o le taupuna wa umana soa i ele pule po ai tonu e whamani e ina le tātou se lau na msfotu. O le whamani longa o le whai uma e awhia uma tangata uma. E au nei le tūlanga e whetu nai tūlau lava teipei o nai tātou alam whanau le o le RSE i New Zealand. Se longa lava e o mai nei e ana whatu am whailen tala sa o lato tupe. Ai mawhai o na whai ai ai ngā tūlau lava mō lato ula no fosala. E whai lato tusi whapitua po whetau nā ngā il tala ino lato tupe. Taipei on me voile le tangata suruono i lalo len tala e matua. Whanau. E nā latua leo tina ia. E mā veo matamaiti lalo i fwoi lalo lana vāwai ngā si vāna ili suruongo i lunga lenga. A wala tamaiti am tala lan tupe. Ai olo iei au wala o te loe mwhaina whaatino ai. O nā o lasa te tala lewa no mo lato uma. Ai la tūlanga na ele taimi e whaamautu mai e lato umolo no fsala. E au na whai ele tūlanga e tala whenil tala ino lato tupe. O mai e lau whionga. Ia o lau se amta upu o le tūlanga e le tātou whainga wō ma le whainga paanga ma New Zealand. Le peo na e saunua manino e le ato e se taimi e sila i toi teu wina. Lawa whionga. Po le ase sila i e lawa whionga ma le tātou malo pe ato e teu tātou whainga wō wa whai sileva. Le ua onos full whātau sanga. Ia o le lava e polonga si o tātou watunu u tau mwhainga o le tu tau whemalanga inga i visa. Po le ase sila i ai i
le una ia leo New Zealand ya lo fa au mai se free visa mo tātou e whemalanga ia ilo fionga. Ia, o te loa wa umana whaafonga le New Zealand tātou tarsanga. E mulia ina lo whai atu nei. A lawa ilu maa mea o le pāne meni o New Zealand tau whai ngā tātou tangata lei o. Ia volo tau whai le fionga ia anai awha. Ia manisi o le tātou atano. Lawa i tonu. Ia fo ina sawasi iri ila lo tonga le tu yono le ntu e tāla nei tātou. Me fo ile le abato tātou teni le nei. La fa upasia. Au la leo mea, o mea umana e afi ai, le afi o la tona i benefiti. O ala antali e New Zealand. Ai poloka benefiti. O vaenga umana le la tapena e avi la lo tātou. Ka moe moe lea. Ia te au lava ia i le mea leo le tātou whio isa o loto. E afe, salope afe, ono se lau, afe fitu se lau. Tātou tangata lai overstay ai i New Zealand. O le whainu mela na me e te au vasolen te atu nei. Whainu mela le na. E ser popole i New Zealand. Ono le tūlanga le ia tātou le o atu sa o loto. Langana le o le mele tātou tena nau atu ai. O le whio isa o loto. E le o whaingo fie New Zealand i lauwa ai te tala nau Samoa. Ai whaasā o mai sia tunu o Pasifika. I le vaila le me voi lai fina wai anai o i le nau Samoa o le Pasifika. Lono winga a whai e manuia, whaafitai le atua. Whaafitai. A o au lava ia ma lau mai tau. Pau ale me tau. O le mele sa tātou ia yaso ia. A palai nei ale visa maua nei. Ma le tātou multiple entry le sa tātou ia. E te whaatanga i New Zealand mo le masina atoa. Pule oi lau waru malau sau. Ai maua lau bua petol 14 days. Ato e maua tātou mena. O te tonu tātou a mataina. Ina ia mawhaina to e lola le mea lea. Tupu al whareverave o lo. Wa ova ma le masalopo wa ova le lima suru ono suru au tusi lango e avi. Sulu mai au le o le oki kaungu kai au. Kai pui ponga le vaso le wa levanga mai graduation. E uma mena ele i toe mawhaina whaafengo fie. A o lau mau ma le tausiniong. Ona o le free visa. E toso mo le Pasifika atoa. E lau le mai tau. I lau fo i vai tau le whai tau vai leina. O le saunoanga ale paremia. E le whaingo fie whai unga New Zealand e whai. I whaingo fie ona. I le nao tātou lau overstay alai o. Tele isi tunu le Pasifika tala mua tonga. I to fiti tātou mai si fo i atunu ulu. To tele isi tangata fo i lai overstay ai o. Ai ono le tātou na nau atu lava le tātou tuiti. E le woa tātou, we are now family. What is family? O e nare valu rena valu atua i le fionga e. Tuisi nave moru mito atua. You know, a tātou ope ono fai atu. O tele lope isi si atunu o le Pasifika. O isi tuiti mtatou. A le alai valu atua i le mena na ai awha petupu. O mano fai lau tau tinonga i le pandemia. We have a responsibility to do ourselves. A whapela e o tātou tangata. E i fo le mea ngā luenga le malo. Ia sa iri kangakangi. I koe fo i markeimi leo ai. A whape whakanga. Whaftai. Nā leo mi whakangai. Vai aso, rua vai aso. But we have a responsibility. A ova man rua vai aso. Kau koe whafoi. O le wawean koe ka pungi ere mea. Ai kako ka ria. Ato taria, it's under the agenda now. At talo i le li so soni. O isi me umai le na le visa. Te le iam ta upu lai fatara noa. Al tulanga lava ia o no le meo. Le wori lifa i el tala noa ngana nei teimi. Ya. Ato lafo le whautautanga New Zealand. Tuli noa tali kisilida kama nwale noa pioma. Tulanga le treaty. Tato kama osu fatau sanga le tata o le ainga. E iei le maua nisi whape fwoi le le upu wasani o tātou e a New Zealand tongi le moa ule apa tūlanga whapena. So what can you do ia ensure ila vi tēna tātou family lewa iei nei
Ona su whātau sanga tōn whai tātou. So what can change ma whai e ona tupu mele SML tātou vai ngau tu atu i e. Ole ia te awia. Ole whawhitauri nā len tupu nei. Sa taun tātou mata I tūre twiti le sa tau an teu teu. Maybe every 10 years ma teu teu. Se manu e address umar te leo issue. I le teimire nei, ia lela ua pile up umamea. Sa uma priorities ia. Ua tulau le wha. O li poti no o vea I limo o tātou foreign affairs e ta pena I le pepa e alu ia. E alu pāre mia mawe. O issues uma a tātou I nei. Mea umala nāwe. Sa au tā pāfo I le whina ngano tātou whono whawho tua malai New Zealand. Au mai le whina ngano. O le mena e soi fuwai tātou tangatai o. A wafo ia vai nei. E rei ia fia le malo I whina. Unga ia na whai nei o le citizeni. Ea, ma le free visa. O tātou tangatalai o no if o lātou whina. Fia sa tu le malo nati. Sa whatafa tātou. Taimire nei, o mana o mia le momoli atu I lungo diplomatic level discussion. O inala, whasanga le leima I eifufongo le malo New Zealand. O lewa watu e tātou whawao malo. A le anganga tōnu ane nā lewa tapena ili me lewa o mana pasiner ka peneta le komiti whapetoa e a mata na tapena le reviewinga o le tātou treaty of friendship. Tu ia im tanga luenga tolu, tanga luenga le pāremia, tanga luenga le waifafo, tanga luenga le immigration. Eno mailo le whau le awiwi, ta pena ave New Zealand a mata whataltanoa. Ma lupu whaiuna na ma whai anafi ma e whionga le pāremia New Zealand. Ta pena atu me uma. Ia ma ta pena lor so tanga, o sa uno sa uma e al pāremia New Zealand ia mato uma. Ka peneta hei. So tai sawan min stao so fo malolo inna ia sa morto min stao so fo malolo inna New Zealand. Apena fo ia min stao leo apena fo ia mau al so tai ngale. Ya no fo la ia mo ma fo langa o tatou va malo. E tala no ila lo foreign affairs ma tau bu fape. Ala ngangol pa bia la o sa no mai o pe al tatou va mtu tweet. Ua whawhaingo fie whaatara noanga I o atu le teimi finalise ai matau. O mtua maua leile whi malama ngā inga I le mea lea. Ia, e pe whapena atu se tala, tele matau. Ano iai ma tātou matau pu priority. Whanamai. Ia, ma le soifo ma awa onga. Ia ma tātou visa la le whatafutafatu. Fionga. Ala ofisiri la fionga o le tulanga se lauli ma se furu. Ia sa mai tawina foi la wa ya tu fa tan no la tu no mala to ofisiri ai. Pero le avea ia tulanga le ama tulanga tu maui tau sanga uma la fionga wa ia tulanga pene ile ama taina wa onga la fionga. La mera ku oi pa pa se mele. Patato matai tu. E pe no fa ya tu na la na a ese manato malo. Ona o tātou tau nuu me le teimi wa avatu tu peitua. Ai o loo iaile mana onga e wha mua le wa ea onga. Tau I le male ea onga. Ma le isi mea. Ia nā toru masina le wa mai spenda le 1.8. Toru wha masina. Fiki le si tātou 2 miliona ni June, July. Lono winga tau no atu ia whaiungo me wa uma le 1.8. A ta pena ili tau nu o tātou 2 miliona ili tātou paketi fau. A la fua pea no whai atu e le uma I poloketi compulsory wha per malo. E le uma te le isi me pea no whai atu. Lima se la wafe le ufa nganga mo le mele o pisinisi ai tu malo. Mo mua tātou pon mo mua le isi me wha pea. Sa I tu malo na mana na o mai tūlanga I mene I o pasi e whela waita mai tia onga. O lori e whainga alwenga. O le masini e whaatawai pala mo neone ma maali tu malo. That's generate revenue for the constituency. E lau whaatala I. Tulau lava o le tātou te lolo mai tūlanga o tapenanga o mea aia. Alon whanau tau sanga fok. E mana o mia le generator mene e o e whailato
o me o mane le tu avatu hui fafoni me he mai to tonu le a mai to tonu le tu malo ano mon fasi o pua o mo o ma memory ku maro fa ka me fai me e re tu fa nganga se me fafo e fa tau mai ai a per tu langa na o se mere lei e den fain tu ua ala tato matai tu Fionga tulanga leo le nofuanga le tua ile tatela wa fionga le sa sua ina sa fufu ina mo le marketi. Pola se fufuanga le malo lo sitsila i mo le vaenga wa telese se langa tupe sa fa peona fa tino ile ninga luenga la fionga. Ole mantuo ina le sa fa pe sifi ka ko makeki le wo umelu mai ana tulai mai lo le fenga malo fo mato lo le tu ss o tertono e fenta la vana fe pito na tua e la na ilona to decide e to e amani market luma o ina le o to si sira tati wole o fi pa kangai i to tono le tati itself e la o umana fa nganga i fu nga se me fa pena pe fa pe to e mana mi ni si ka pa ka to e fa popo mortati la vaia o le fa o umana fa taule si pis le luma mai fa sanga im sa valalo le ai ele falta vale le ale rental car na ina ma le si pis na so o to lo mal McDonald fa mo fa tau mal tato malo ono le mafuang ia tau tau fi fa nu ai to tonu le taulanga ia u mia per malo o wanga luenga mul malo tu lo lava fo ile voi tato te pisa le o me company mai fafo mai la to mai fafo o mai fa tau le telo ele le taulanga au ina le mena e luo le la tu so o mai irka pakale na fu tato vai tate o le ofi lava fa nga te le tate tu langa fontang fa parlemene ia na fu ia ina ai o ti lo ia le tina ele le ele tato malo fa tino ina sa no la fionga o la ofisini mo fa mo le tu langa fo ile ele to e tau fa ilo ina o le tato tu langa tonu lava o atu nuu e baba ai le afianga i tu sai o le tawale e alu nei Amerika ma Iran ma Israel o le fesili pe awa e sile fia fo ela o fionga o a ia afianga o le tawale i lunga o atu nuu o lalang ia afia tangata o ngā luenga o le food supply mea umalawa o le swau o Samoa la ia i la fesili o le ase plan fataatia le malo wa el taimile nei e tawai ona longo ina tangata o tata watunu ina ia mawhai ona no fo tā pena no fo sauni i tūlanga umawai lela i titi tawa lea mai lela i titi fo le tūlanga afia o le lalangi o le aiai ia sa ave le fatunu ngal ka peneta imtanga luenga umala vala malo e tapena mai ia tato fufuanga luenga mau le alana teipola nei lumol tato kapeneta mua a mai le tūlanga lo i el tato malo i te tonu le ono masina talun tūla i whainga malo fo leo taunu e voi sa tato talatala noa le lava e aso ma whainu mela ai talafu tupe maua Foreign Reserve GDP leo taunu len tu fa tato verso len tato nei tato por kalame leo tapena e leo tapena fa tumtumulima o le tawala elu e o mai ngalu inei e le fa pele o mai nei food supply petroleum supply o me uma le tato te fa lango e il tato import o me na le tato vai mo mua e o lunga tau o supply o me faufale ma me na ere fain tato alfia ai sia o me le tato te fa lango e o imports al meta u ala vai er temine nei le sa tato fai ai pe le una ile nei ia e a ona isoki tato meta mafa tato vai le temine nei o a meta mafa mai fa fole tato te fa lango e ma foli uma tato me ai me mai fa nono wing le lava una ia tu tato me lava lo te pese ai fa ia lava tato me an o a me fa tato ta pena ngai nei ano man fasi
ia tūlanga fo o whang e masani anu whatuai whai ia lava moa whai ia lava pua o povi o mā moe o a umati nae i re tātou re toi alofia tātou re rol me topu ia tātou vai le ngā te whale ma mea o mea nā le taun tātou tiutilo iei ma e le te taun tātou whatamala tau an tātou tapena le tūtau suau o umano o tārsanga ia New Zealand so ni mai pe a te ia o tātou whale tonu o le tāpena le whono whapitoa le vai aso le nei o umano to fia le fionga i le sui pale me atu e lupe e te whono i le vā o le Treasury ma le tātou Petroleum Supply PPS ina ia wani tātou whale tonu tulanga le suau mo tātou e whaise fo i le tātou wafi mōli ma mea ma le tau te alua le temi tam tātou tāpena mai le titi tātou tāpena ngana mene nā ia a whapea foi whale tonu tātou supply le temi ni ia tātou apa ia New Zealand ea foi tutuila a te rau whatamala ia tutuila langa le whatamala Amerika ia tutuila ma tua foi tātou unleaded lena mua introduce mai Samoa tutuila na lau mai te mantua Alfred Hunt he was the first person nana mai le unleaded le tātou mai tutuila e no winga le lava tātou te tāpena il tūlanga o tātou sua uma me wapena au tāsanga voi le fionga i le li pālemia o no tūlanga o pensini o valele e wa pe ma mafa me uma le New Zealand me e sa wala wa i valele mo tankas ki kele just in case it happens a leo po pipi tātou tāsanga e New Zealand e tu lo lava na tu si fia o me ale ami ma me uma fela wa i me la wa te lo te le se sa pala yo tapena vo New Zealand e la to fuel storage po le lava i ala tapena tu langa ia tau le tamau ainga ioi tau tato tapena nanga e te le ia ia fianga man tua tato tupe la fo mai tato tupe lo fa nganga mai fo me alo fa tanta mai fafo yeah fia New Zealand ma Australia fi fo tato so we expect the change we expect le fetuna inga mo tato la vaia tau tato tapena e foi le avatu e lava fa malo si au me siri marta ua le wai tupe tu malo ia a fiolola ia tapena me umal me tau tapena ina ia wani tatu tolia lau fionga la silo na lua ole matanga fia ia o lau sauna nga ufa afonga fo ile tata o tunu ia me se fo i ole au fa salau lalangi ile lua tano nga ma le palemia o New Zealand ia tata o fa tata no nga fo i ma fasilia la autostala e fa pea e te alofa muti vale a ile tata o media ia o se vaenga o malo fa atem kalas lau fionga o oil tangata lau ilo te ilo e sila fia lei lau fionga le public fika ia mai tele foi fai tionga lau fionga le taimil nei e mese foi ia o le umi lava o le nei foi paia inga o le afa pena lava o na le malo lo le tele o fai tionga ile mata upu male Samoa Observer pe e tu atu ai fa pe se fasili ele itafane le finangalo lau fionga le tulanga lea pe a mai tau o lewa e saunoa o tūlanga tonua ia o malo fa atem kalas ila mātou fo i tū vai la se tō whai lau fionga o lairo ala observer me fai o te le manatu e whaere lea fua lau fionga lilo mai a val tārsanga la observer ia hela ti fiel me tauna fai ioe a lea e tau wha so atu le tele o me se le ai fai io mai le so le ai fai e le ofua se tapu o la manao e la o te wha alo atu ai le mawhau mai la let's be fair let's be very fair io le ai tau wha so io sa mo le tatu te iei al fare vela tu lo lava o politicise le pepa o pusa o alena Te mi o sano malifa. I respect the man. Tusi le tusi e sano malifa. Yaso ia.
e sau ma lea o ngata ua sau taimini nei wale ke al tangata la tia tusi a sau e fasioti o e lan defamation faia even if it's right or wrong e faia fai mal mauti no fa tau tar tau vale a so ia le mena le no apa tu per mele tu lola wale tu sale ma fa wala tangata na fa wala va e me tangata fa wala vele va le ai au wala fa ye me ave ve o maltaoni fa tau tu ma e re se fa tau tu le malo o le malo sa mo e va ia tangata ela va fe no so se lo fa fie va ia tu ina le ma fa va me le va te muso fa tsa tala la ngale te wala vali pa fe ngai ele fo se tap le tai tia ele ufisa le o pun fai o tu a sorry lo fo no ka fa am kwala ya ni ma fa ko e fai si upu i lunga atu o mere sa o mare tar fenga e non fo la fenga ben al mar le ai se fatto e se tasi ola tu fa ula va per ai fa fe o ia to te sava vari rungo le lenga ma to wa mana ia le tar sanga tu le malo ia mai e ingo tatou tala ma upu e fai ia e tati e fa pe ai lai lo la vai tau fai meltar sanga la observa la te lo la to me tau fai Seba olo uva ai tulanga fai le pen e sa no ia Laxen o itu ia le o malo fa tem kalasi a tau vai ni le monio la tala le fai atu na tau vala au ma ia te au ina walo loma fai ngā balote vala au ma to tu lefa fie me ma na tau iai uma o ai na pia na oha ua na pia oha una o te amana ia o tau wa iai sa utala na lau ai si o tau e wha valvalea stof siri fai me hei se upu awa upu na lafo ia o tau lafo el mena lea ele teimi se longa te vaai atu a ngai mai le mea wai lol me taun fai ele toa fai la ia a voi ava no vai o martemi nel tato media council o fea la sulu ia o te el mano ele se media council a o man fatu la ngatu le mea ngai ai tau pulengo me va bene ele sa o lo toa la ia pule le tangata ai tati mai langa foi le wa mai atu foi sa fa ia Laxen wa nga New Zealand ia le tulanga o toi foi ele o malolo ele tele o tala o le fia sila fia foi ele tata o tunu o le mea umana tupu o le tulanga foi le pe on tai wa le press release ale official malo ile tulanga le ile por kalame pe on ta wa over excited le por kalame wa la yon fa ile tala ia pe o le tulanga lava ia o le asa tal sanga mai Laxen o fel sa wa o tai au foi le e tele ia o tala na o mai foi ile media la to ile tulanga foi le o fatinonga le malo ai le o yeso ma to so ngele tu pawalia o le press release le to avatu ia mali tulanga tonu ana ia ile por kalamele pe ona e sa no ia tapola o tele so na fai se tala i se me fatu ma o te musu e to e foi tu al tala o le uta unu le nofo o le mesa o la vaia e tu sa le tala sanga mai Laxen ia malo nofo fale nofo it's the same thing ana yelo manatu afa pele tala sanga mai o te fai le nofo o fai le nofo ia au musu e to e halo i tu al tau o le fai le nofo ale tele i le fu e lave na to yo ale va vea o le nafa a fefe stamano fe me o la mai mo fale vai mo ke ke nofo ma fa fefe ele o mali li ele fale vai mo le nofo fa malu lu tu la vai suri ma fe o e na fa ali mai lana no mai tu si ata wa mi si fo suri le tu malo si u fa sino ya se mantafa e mi si fo suri fa lo sina o sa mato fenga i malenu o pia sa o fa malam male yai le mana onga ale malo ono tu lango lesa
ta I fetala noa inga. O te amana ia lato tūlanga te te ea nei le nofo. Pa wale mea no tue wala au e le tū malo. Ia tū le tufunga, ia ma le whaipule. O le ale tūlanga sa o le mta upu. Ona e whapea tato mea, e le ia nino fo te te le whapea le pisa whapea. E ia ia tūlanga o te te. Ai ta te soa le pule. O whea la e li lifa iai le lautele o le langolango. Ia le mena nai whai. Ia, a e se fol tato por kikine. E se fol por kikile e whai mei niusita. Ma lau sau fo I whaasolo atoa I e su le isi vanga whau whai. I re mana na o tupu le melea. Ona le la whaalo alo Samoa. Mana maro Samoa. Ia laksan. Ia, o le wawea o ale nā ua taunu mai nei. A e o maritala e te au. Ua popole laksan. E re wha taunu ina lana nofu. Ona u whai mai e to o varu se lau wafe tangata ia la o mai sorte te. O le mai tau la si pare mio New Zealand. O se mea e mata ngalo na sau e whaila na nofu. Ia e ali ni winga wha pe te eni sila na nofu. E ano wha malo si ale I tailwa veo na una ua longoa. E le wha o le tato Foreign Affairs. Whatu le wha tari. O tato upu e le whai rungo ke fongi. O le ampasa ni New Zealand, o le haikomsina New Zealand, o mai tala no. E pe ono o whai atu. Pe talasanga mai laksa ni la upu le na whai. Pe le talasanga mai fo, o whai, o le mea tasi. It's the same thing. Pau ale mea no u manatu ai. A le tau nu ure nofo a le pare mio New Zealand. O la te lele a fianga le tatou wafa whengai, rono winga. O le whatau nuina le moni o tatou upo o tatou lai. I au o leno o atu lava le tai au whaadi mailo nā tunga lunga le mea tonu le tsau no iei. O whatu ia le leik. A whapea o le te atu ngaru o na whapea o se talo sanga nā mai. Le a whainga e mwhaino o si tau langa mo whapea atu. O a uno o whai atu. Ono lo manatu. Sa iri mano whaatau no whaafotupu. O leo tā pena te atu. Ia, o le sacrifice nā no whai. Lau te roa la where lei fwoi tala I lunga. Le te sau no mai whapea mai o lau tala na whai. Ia, se mena mana o I New Zealand. Ta si al tangata e mori mauri mena. O mātou le sai I mem tupu. Ai wa o manatu. Whai ia o mo staulanga. Tu ia leo santarsanga. O tātou nofo. E le lau tātou o. Tātou le wofo. Awa tau nu o tātou sa wha. Ia te au lava la ia o mana e wha mā le avenga sto ina marana mata upu. I ono le alanga mai o FFF. I le upu lea. Nei te ufa o ngale matai. A whair free visa. Si o ki ofa. Ona e se fōle me lai ka kiki mai eisi pā ki lai ngiusir. I le me lai sto ina. E no whatu le ia o te poli. Le la tau ia le upu lea. O au le ua u whapeatu. A fio mai e o leo maali e mai le fio anga o pia e. E whailau whafotupu mal whafotu le vāri. I elena ma whailona tātou whaasolo lom whatau nuri nofu. O le whaasisi langa le nālanga la fo o le siwa e ngola u mafia matalai. O te tautala se i reo le mena nantupu. E o tautala atu au ia whaifo ia o mostau langa o le nāmea. Ina ia saol tātou zawa. Ia le wau. E ore nāua manino sa mga whiunga te tai tūranga mata upule, tūranga whiunga mata tō tai, harai panana tuko. Tā tia ka whiunga mata upule manino, e a mawara manama ko. Ai a ngai nisi a tātou si mata upala uloki te. Sa mo e whiunga mata. E a mahara te maka o tātou si, tō tātou si. Malo, la sa ina whiunga. Ora está no caminho, Mukiro ako testayo. Ora mo La whiunga la fesili famal mole le tulanga le drug test ale pisa sile sa tu FI ia sa tolo famal mole pole se update o tulanga fe wo ye. Nei la sa tala lo ia ilanga bo pisir ka peneta. La fa solo fen fa vai. Ele tu eta fietato. La vou pasir paketi le strose fa solo.
Ala fasol. Ia, tusayo na lau fionga le minister le mtanga luenga leo leo. I ho lea so lea sa lon chai foi ia le lato peo se ta ia la foi o le tau le drug test. Pem whai ona e sau noa lau fionga e tau wha manino. I oa mo ilawa lea sa au mai le press release e wha peritania wha mon mo lau fionga. Pem whai ona e sau noa tonu i vahenga o tau la ia ia le ta ia la lea wha mon mo. Ta ia la ia te tusa le ma le ta ia la pisasi wha malusia. Malusia tulanga ta whalau whasaina. Policy. Le whatua ta pena uma policy am tanga lue. Ai peia la mua mele tato pisasi lango i whawhenga lungo mai tato. Ia vole mato, e reise si le test. A saut fai pula lupa roka a testa koe. E negative kwa whenga. Ia tato mafo i tau ana. Tato tu te tau tu langa le na ao leo lava ia ua. Na ua launch nei sa tau no iai ai langa sa Fed Cabinet. O le seu facili, o le tato maketi. Ia wale o mai au na tala lo ia. A pe o le tu facili la vai ani so le malo le tunu o pe le wo o le tapunia la vai pe ona i tai au nei. Pula so fina ngalo po e se situ langa o tau whata o to le o mafua i ona le tatala ina mo i lato. Ia me se fo i le tu langa le tau noa i lau fionga i lato ia tau sangatu. Ia whaonga ina i le market. Po le mea o tangata tuai lava lea sa iai leo to tustau sanga po o tangata fou o lau fai pisinisi leo le a me se lava i lato le pesa movie o taifunga le i whaatatali en market i fou whamon mo. Tia matatai au te tala. Ta pasini pepa kabineta. Ela e o ni hilo umo tangata lau whamini inga lisi. En ta pena e lolo le lisi whataltan e pena o whai atu. Le whatau nei le tato malo le sisi le si whanua le afaek afsa ngai le kala perahim e mavai lau ta pena ele uma vano ele tulanga ia per tulanga le na te lo lava ele ia se si ele mana uma tangata uma au lau vai ton fa mo moila to sa tulo lava sa fifa tasi le mu na tona o leva na tau tuaina le tunu i keke pua ampan keke ma mea umana ia ma lau whatau lava le sai tonu le tato agriculture store tuai ia eri murfale le tato makitire imi Tai lau fionga la umu fesili mun muli o le tato se lau lima sfurta la o le lewa tali manino lau fionga i la tau i no fosala ai mo whanau nei whanau i no fotono le SVSG o le ale whaanga solongo la tau e avisa o lava tino i tupe i le SVSG whamon mo tuala tala rino vai atu o le se lau lima sfulu o sufata usanga i lalo le alu tina tala ia tupe tamaiti SVHSTS o le sa fetu na i le sa whalongo atu tautu ai sa fatalua ma sa fatatas o le va faleta tasin faleta lua po fe pa u iai le te lau lima sifuru alae te lo ave sao i limo tamaiti wa to te lo tamaiti lai tauna ave sao i limo wa o isi tamaiti lai o lato matuana fai el tu langa o le whao ngali Pai fo manuela o fionga a lo sai o la ofisili fa mod mole la o fionga o no le te lo ele e stato fe lo ingal vai a solente e ona safia ngai fo ia la o fionga e mesel kabineta mal fontanga palmeni o le la folia sa fa tu e la o fionga fa mod mole fa sanga i le tai o le tu ngai o le sui tai ia e mese fo ia le fa la tusi o le tule fia fisilia tu ai lau fionga o no le asangi ngalau saunoanga e au fia ai ma ofisa fasara lau e valu ile la folia sa tu atu ile palemene fo ile fatino so enga ia mai se fo ile ofisa lo ia sili male mtanga luenga o leo e ma fai ona famanino mai lau fionga famolmole ia po ai ofisa fasara lau e valu famolmole lau fionga o no telefo ie o tu ofisili ia ai pe o le avano leile silingi ai la o fionga fa mon mod ia te lo ele to tau fa mtela ina le nim tau o mo voi no for si e tono pa meni
Ia. Tele teimi ni mafau wai. O mi se teimi. E lai titi teimi 5,000. Chau pa inga faule nei. Ono fitu masino mafau. Fai taofi, fai tu. Talo. Tono e fuo stapu. E mone lafa. E o al tae ao arena. Ia sa manatu se tae ao. E mawaini mafau ngore lei. Ia maltulanga lava leo le bafero roi peita. Ua wasua malia lava le mele nei o le tula i mai lava. Fai ha upu matala. O a tato mele tula i tula fono la iti tula fono tu mau. I le vā le fai pule. Le vā le tau singo le mamalu ma le tau aloa tula fono. La lau tau whafonga. La lau tau whafonga atu i tonu le mota. Ia, peo nā le sa neina manatu a tau rona fai loa. E re ta tau na tu ufaua vapea. O lava temi wa uma volo tapusa ono sa. O ta rei ropo reale si tala la tu e fai. O uma fale atua, o uma fale tangata, o uma fale ainga, o uma fale uso. O rei ropo reale si me la fai. Ilo la manunga peo no fai atu. Se re fai me nei fa peo se pui so mamalo. Po so tau aloa, po so tamari anga le ai. O au le o tai de malo. O au o tai le tunu. I le taimire nei. La sa to fa fonga i le pare mi o le tō atunu, atu lai mainta ngata whapene i la launi upu i atea. Whamata ana o sesi o tō le sa whaere no fōa. E tō te la vata tari nei upu le 5,000 o whai. Ia, fua i whape o tō, because you are not wearing my shoes. Tō te rei lore o ona, ti ngā ma le whaingita, i re ngata i atea. Lo tō malo, si o wainga. Siap whānau, o ai siap whānau. La mea, I don't leave my family alone. Ana me le tō te vai atu i. Nau tō vai, e mō mua pā i le whana. La sau tō whawhawhawha, e mwhain tō tatali upo nā. Pea whapea o tō ia tō te whawhawhawha atu ai. Au lo lava turi mata inga, o au teitai o le malo, I have to protect integrity o lo tū langa whapāle mea. Lena lei rona mafua ona uta pare me lea. Tūlanga lava ia whaale tūla whono. E awe le whonga veta lai. Aisea, o laile pa whonga veta laile tūla whono e pui ai le mamadu o le pare mene. I le wafa whenga e o tangata o la tō lui tau wina. Sori ngā tūla whono whaale pare mene. O le malo si anga le whonga veta lai. Tutusa le leia ma le malo si anga le Whamsion City. Court of Parliament. Power and privilege. Laile a aol whonga whetala. E whai whonga whetala inga lokal kangaka. E nea maa whon whailang sa kingi rai. I le vare na i le sopo to i le pule a un ma le pono whatonu. I le speaker. E nea lein whainta ofi telanga le whalwhono leitai. That's the Court of Parliament. E whai ai a inga i ma whainta. Whai mena. E le whonga whetala. Talu mailta siva o no sfuru na wha a vail tu la whono. E lei lote a lei foi ma se teu ngata sin fai. Ai sia, e lei ma se roi a siri ula vale loke kura fongonga. Because ol tu la fonolena, e matua ma oti e lava le malo si angol palme. Le lana lai no suru ro le fongo vete lai. O le autu ina atu, ai inga oma o le ma fau nei, fai pe ai le au ma le pōri nei fia tausa. E ma le nei fia tausanga o tau ma faisi o fi naunga wha poru. Vanga wha ele pau whai o malo. Ia le na leina whai. O le toa varu le no ta ua. Ia, se i o i nifo le tūla whono tō lore. Ai loa e o i ele ai sau wang sala na whai. Ia rara me te popolei. You don't have to worry to the others. You know. Wha longo i whartu stala ia na tere na upuleanga i le pare mi o le maro. Ia, e na sa uni le mai lea. Ia, tā pena me se lauta mirsanga o fusok. La o umana mamori. La o umana mamori le mta upu i tel par mene. Ya le ro lauta to mai ro le vai tele le fafo. Na la na to anga fa. Ia fa sanga mai ala. Ere o umana fa tu la fono. O felta na te mbunga mai fafo. La o umana fa tu la fono na mai nei. Awa nei tofo se si. Va le ano wa popo ia tu la fa.
fua le leile me awana I alu nta inga. Ia wai umale melana. Ia na saunga you take the consequences. Ono lea. Le la vai wha malmala matu. A le mea lea le whai atu whamatalanga ma mea le tātou malo. Ia ua ngai mai loa ma upua matala le whai. Ele umi. Ala o sau le specifona. Ele umi. Ia mata ata. So who's going to make the last laugh? That would be the most important time to whalang longo. Ia pau ala mea no e whai. Ia i le la pata inga langa la so solo fa afirmele. O fa fengo fi. Ia no fa fengo fi na ulangia le malo. Fa fengo fi na foul malo. O le malo. Malo o mantusi au ile tunu. Au le tau puia ua ile mfaintu tau fi. Tatou lea. Au lau fisili mai I leo tu stala. Ia pea no fai atu ia liro mai afa. Au wal fai le fu oro. Ia a fai lava si tatou tala. Ia alu atu auru la vema liro mai afa. Ia lo mali. Ia tu langa na ia I tatou fa mai mo. Ia ma foi volta ngata I po au po ngata na fai. Ai pe no fai atu dua se lau montupu clips. Pau ala o mea na fai aso ia o whaputuputu wa maa iantau ai mai. E am fau wale olo e tau punipuni e tuai la tau sa tele tala. Whale tonu ma le whai mano. Ia pe whapena si tala. Fionga. Ia o lesia ofisili whamolmole o nau lau fionga al minister mtanga luenga o leo. Ofisili tuloa. La se tūlanga wai ai so su enga mtanga luenga o leo I leo fo ia sa whamalolo le tu mau. Ia o le siva enga o su enga vo ilea il maliwa I o le tamaita I tustala. Ia e mai so su enga lea fo isa whaatino il maliwa lea li ilea sa maliu mai I le vaa lea sa alua o le operation a leo whamolmole po wo o mai. Te whautua ina lau whianga. O sa oar komsina o leo. O inae ma wele tari ma oti al mta upu lea whaasolo te mini. E le whaingofia le tūlanga o siari ila na maliu mai le wasa. Te le I o whetuna inga sa whai. E le ilongo ina le komsina o leo mta upu lea. Ma e le fo se mafu anga tatau na leina o. E le ilope na whaini ufu whaola ponia o le tele o le lave nai tu tonu ina mta upu. Ma o komsina tau tadu. Tupu foi le I tangata ia na tua ia I le liki ino information. Da fo I dimo leo. O mano fai le leisu su enga. Ina ia manino ma malama le tau puna. Ia maisi tau pu umma te loe e maua le tali alo ia. O au ia fatoa o mai lava le me mfaino fai atu. Ua maua le fai umma. O le teimi nei le fai solo la te fai umma. Si famon mole lau fionga. Ia Paua wo mai ia paua malanga mai ia le tu malo fa sale le anga numero lua. Ia ono se tasi fo ile mta opule salo te tonu el fontanga al parlemene fa mon mole. Ia e pe lava no tau fai fa pula I le tonu ungon tau po fa sale le anga lua. Leo te fa tati. E leo sesi fo I tu le nam tau. Leo te whaatali o me soa le pule ma matou tera no mwha soro le tau. O leo te whaatali. O le lau fionga. Ia, o leo wa whamawai el tai fono le lakapi Samoa. O le ala le sila asanga le malo, le ala sila il tūlanga vo I leo le sele ni le asa tapisai whamolmole lau fionga. O nei nā vela tusi I le ai komsina Australia. E whape mau te whilo I tō tōru pānimi o Tonga, pānimi o Fiti, Mao, e mal pānimi o Australia, e mta upu. I le tūlanga la vai whanga ingoina I luma. O leo tā pena mati I oe whātasi, e ave umal tusi ta pena I a whanga ingoina o le proceso le tupe. Nanga te re mana e misi tātou ma le tupe. O neila le sola ki li val tusi ave I o le ampasa la he komsina Australia mo le tau pulea. O nei foi sa toa tau no, ma le tusi ale Unia Samoa. Whamamla mai lau tusi na ave. Lau tusi na ave le toru masina te roi, le ftoa tari mai.
Ia la aka. E fto atari mai nei. O te lei whaita wale leila le tusi langa le fto taunu mai. Awa uma na o wha mana mai na. Msalo le wha tasi le wha luo. Ia no u taun whai atu. O suru wha fia mai uni la iti uma sa moa mena e tupu. Tato vai e fol tūlanga o fi nauna ia na tupu. Mai o le manatu le malo. A le suel pule nga atoa. Ma le afianga o porkiki. E le tue manuia le tato au la pi. O le lau fufua. A wha pia lava ia whaftai wa fua se tapu o wha mawai le te fono. O wa tato te fiu e whea lor whai. O le pule nga le sa tupu o le whawhitauti. A le mauria na o maumano u fo i tua le tunu. O mahoino u whaari le tunu. O te le mana o toe nini tu lou lava. Tu lou lava nei te uwha pia nisi o tamari ilai tonu o tau talatu o le tūlanga o le vana la kapila to. Ioi, ai o le tūlanga lai uwhai kengi wha porkiki le vai ngole a. O le upu sa o le na. O te le toe mana o toe o tātou le mena i le temi nei. O le fesiri fo to ia o to. O fea le mele ua iei le aua letu. Fea tūlanga le utatu iei. Aua tama, aua teine, manu sa moa. Ia, ma le tātou te toa fitu. Where are we? Ao le au sa le fesiri. Ngia pa tātou o i temi. Ioi, langa sa tapua ia uma le tunu. O whaiva e tapua ia. Whaiva nai manuia. Aua tata mala le mele o le fia uma. Ia no rola e le tūlanga, le mela leo tātou i le temina nei. A au ia wau ta pena a whai lava e whaauri uri tō lava le fi ngau o le iungi kuai. O ta pena le iungi fau e whai. Mai paulo le awala, o te manatu, e start fresh o mai tātou la kapi. O na vai mai lo leo lango ma sa moa la langi ato. O tātou me fau le lao e tō la lango ina i manuia le. Wha mai mo le tātou la kapi. A le nganga lava ia, o avela o tusi i le asosi ale auliki a Australia le no mai mato fono. Ua le lei, le atapa le lato fina ngana, wal fautuanga na no mai fe mei etea. Fatua lewa no whaatali se i tapena atu le tali a Zamo, e lau tapena le tato tali lana a venei. Fatara nor tupe, a umana mai le tupe i limo le malo. Fifiri le malo, le ma pulenga fau e anga i e. Ia, mata o tonu le meo lo, i fina ngā lole. Le tunu? Ia. E se si fsiri ke fau. Ia mali ape sta se whakanga mai le se furu fsiri re. Lau fionga mali e lau fina ngā lo. Leo leo o... Fsiri kokongi la leo la. Oma fsiri fua fsiri kokongi. Leo toi taliu mai i el minista voi leo mtanga luenga tisele le sa malanga ono le tato le vaa. O le voi wa umana sa unoa lau fionga le vaa i le au ngā le vaa le sa tuue le sa whatau le spa. O le ase tui poti mai il minista o le tūlanga voi leo le tupele wa umau na alu i le vaa whamon mole. O le vaa e whaita o le whono whapitoa a au, lo ia sili, o le fionga sui palemia, ma le board. O nei loa ila i o le sila sanga. Ai o le vaa, e te le fo i lava le lave o whai ungan tātou le whaia. Te le. I lai taun whaine e sole pure lana ova ma luasfu mon tupu miliona tātou tupe. E re mwhai lana tia i whapera tupe. Tauna fua le malo le awala, te whaola le tupe lea. A ua mai ne whai ngā malo i tutonu. O atu, vai, siaki. E re saunga le mure vai le vau poru sa vai. E tali te onunga tu lou lava. Te re ropo o whena wha vai ei le awala na whai ei tu lango o Marine Assessment Safety. E lai tau whatau nu. E pau ala awala le tu ni matai le malo. Wha unga lele ngā luenga. Ia e vaise si awala pe tu e whatau le vaa polasi si me whai. E tu e wha ola mantupe le malo au tae au whaile whono whapitoa ma le board. Wha asoa lau pule imta au ono masina lefta o mai tonu malo. Ai o mai whaisi lave iai ia inga e le i whaataunu wina.
na mafuai ona fetuunaʻi faapele mea ua ia ele fainitia ia e luasfulu mo tupo miliona la tau faae ele atulu ia faafetai atu ia ma le mamalu le tatou autusitala tatou feiloaʻi foi lenei aso i le lofamaleaga lelei o le atua ae faafetai atu mo loutou avanoa ma le tatou faasoa foi lenei aso la foi se mea ua le mafaina talitali atu ia i le uma le fai aso o le alii toe faaputu nei stofisili se luasfulu afe mo le tatou polokalame ni vai aso fou ia manei a le tatou talanofi i faasoa aiai ni mea tau te fia malamalama i fesili mai o luma ae leaga foi le pakakū mai kou post ma kakupa e pe foliga mai kaukeri kalagoa se kako kalagoa malamalama ona fea no tou fesili mai i le mafaina o talia se tou fesili ou te tau mawhai lava e talitali atu ma le avanoa i le mea lea pe o le mea le nsaunoa mai nei ia le lilo mai ava ou te whaalolo atu ma loo talitonuga e whapena fo le tausi o le tatou mamalu tatou talanoaga te avanoa so stein a le tulaga ma le faamoemoe faafetaitele mo outou o lo outou afi o mai matala mai ao tatou faasoa i vaeso uma o le atua le faafetaitele le tapu ai mai sa mo lenei aso tatou tapu ia faiva nei vai aso e mai se fole nei aso le tatou ona pogi o le ato e 2 minute ia le faifole le tatou fona talo talalo ia i foi le tatou talotaloga mo lenei vai aso ma le faamoemoe taitai le tatou soifua manuia ia auā le tatou polokalame mo le vai aso fou tatou tala lo faia i le atua soifua soasoani mai faiva alofilima auā le tatou galuega a malulu atu foi ia se upu o la vale ma le tautamali lau faafofoga mai tatou autusitala e me se foi le maimoga a le atunu ia tatou la foʻi inu le ainā e fotuaʻi le tamalama se sia tatou talagoga fou amanio tele faafetai foi a pesta ma le tatou ofisa me se le tatou press secretarial ua le tatou faamoemoe manu teleina lenei e feafisa mo lo fetele atu soifua mai manuia